Poštovani pčelari i ljubitelji pčelinjih proizvoda, dobrodošli na web portal pčelari.com. Ja se zovem Daniel i u nekoliko koraka ću vam pokazati kako se koristi ovaj portal. Ajmo prvo pokazati kako će ga kupci koristiti, tačnije potencijalni kupci pčelinjih proizvoda. Napravili smo sistem da potencijalni kupci bukvalno mogu u samo 2 klika doći do željenog pčelara. I to kako? Treba je prvo izabrati naravno opštinu, ispadajući od nje, evo ja ću izabrati Aleksinac, i ovdje će mi se pokazati i tačno svi pčelari ovog kraja. Sve što trebam sada kao kupac da uradim jeste da kliknem na jedno od imena i otvorit će mi se njegova profilna stranica. Ovdje imam znači sve bitne podatke o tom pčelaru, njegov ime, prezime, kako da dođem do njega, njegov broj telefona, dobije bi Google mapu kako bi se lakše snašao da dođem do njega, njegovu web prodavnicu gdje mogu kupiti, uslove prodaje ili nešto o samom pčelaru, kontakt formu gdje direktno mogu da kontaktiram pčelara, njegovu galeriju slika, onda imam ocene prethodnih korisnika i dugmeta za deljenje ovo na nekim od socijalnih mreža, i to Facebook, Twitter i Google+. Naravno, na kraju imamo i komentare koji su ostavili neki od njegovih poslednjih kupaca. I to je bukvalno to. Veoma brzo i veoma lako se dolazi do pčelara i potencijalni kupac ne mora da gubi previše vremena kako bi došao do željenog rezultata. Onaj drugi deo sajta jeste posvećen samim pčelarima, tačnije kako će pčelari uređivati svoju profilnu stranicu. Poenta jeste da svaki pčelar ima svoju profilnu stranicu i da je može sam uređivati bez ičije pomoći. Sada ću vam to pokazati kako se to radi. Ajmo prvo da krenemo od onog dela koji je sama registracija, ali da biste postali član ovog portala morate se registrovati. Klikom na dugme registrujte se, otvara nam se još jedna forma gdje ćemo izabrati registrujte se kao pčelar. Sve što je sada potrebno uraditi jeste popuniti tražena polja, evo upisat ćemo imena, morat ćete da pišete tačna imena i prezimena kako bi bili registrovani na ovom portalu, jer posle vaše registracije sledi provera uz POS-u kako bismo tvrdili da li ste njihov član ili ne. Evo upisat ćemo datum rođenja 08.12.1978, ulica i broj je Perušanovića 2, mjesto Aleksinac, izabrat ćemo opštinu Aleksinac, telefon 69-874-561, matični broj poljoprivrednog gazdinstva, vaš email koji je veoma bitan, molim vas da unosite tačne podatke jer će vam sve dalje informacije i oko kupovine sa vašeg profila dolaziti direktno na vaš email. Tako da ću ja sad upisati svoj mail. Svoj website, naravno upišite kako ga imate, ako ga nemate, onda naravno ne morate. Upisati da biste vidjeli izgleda. Ova dva podatka su najbitnija, jer ova dva korisnička ime i loginku ćete koristiti kada vaš nalog bude potvrđen. Evo, upisati jednu. I to je sve. Sada će administracioni tim web sajta proveriti vaše članstvo uz POS-u i poslati vam nalog za uplatu.
Kada se registrujete, tačnije kada ste se već registrovali i vaš nalog bude potvrđen, sve što je potrebno jeste da ovdje sad unesete vaše korisničko ime i logotipu. I sada kada se prijavim dobit ću još nekoliko dugmeta koji mogu uređivati svoju profilnu stranicu. Gdje uređujem svoju profilnu stranicu? Ali krenemo od prvog najbitnijeg dugmeta. To je panel pčelara. Kliknemo na panel pčelara. Onda je prva stranica koja će nam se otvoriti jeste administracija artikala u našoj web prodavnici. Ovo naravno veoma prosto kako ćete ovo uređivati. Ja ću jedan čisto da vam pokažem kako to izgleda. Propolis sve što kucao, Propolis 2, to si prodajem liter. Evo ja ću napisati da je cena 1000 dinara za to i kliknut ću izmeni. Sada kada pogledam svoj profil, klikom na dugme moj profil, vidjet ću da sam ja to odmah ažurirao. Kao što vidite, evo ga Propolis i to košta 1000 dinara. Dakle, kao što vidite, samo uređivanje web prodavnice je veoma lako i veoma prosto. Tako da, ajmo ponovno da se vratimo na dugme panel pčelara. Sada šta možemo tu još uraditi? Idemo na dugme izmeni profil. Na ovoj stranici bukvalno možete uređivati sve one kontakt podatke koje vi imate na svojoj profilnoj stranici. Znači ovdje možete mijenjati vašu profilnu sliku, ulicu i broj, telefon, vaš e-mail, uslove prodaje, evo to ćemo uraditi. Ja prodajem med. Ovdje mogu dodati jednu ili više slika koje će mi se prikazivati u mojoj galeriji. Znači ovo su slike koje su vezane za vašu galeriju na profilnoj stranici. Evo ja ću ubaciti neku sličicu čisto da vi vidite kako se to radi. Evo, on je učitao to i kliknete na dugme izmeni. Kada to uradite, sve one promenjene stvari koje ste uradili na ovoj stranici će se pojaviti na vašoj profilnoj stranici. Evo, klikom ponovo na dugme moj profil, imat ćete sve te izmene i kao što vidite, evo one slike koje sam ja malo pre tu stavio. Evo i oni uslove prodaje. Idemo dalje, vratimo se ponovno na dugme panel pčelara. Sljedeći dugme koji imamo jeste poslednji narudžbine. Dakle, ovdje ćete administrirati bukvalno sve narudžbine koje vam kupci sa vaše profilne stranice proslede. Da pojasnimo o čemu služi, zašto je ovo zelena boja, ovdje crvena. Crvena boja predstavlja narudžbinu koja je najnovija. Tačnije, onu narudžbinu koja još uvek nije isporučena. Ovdje znači imamo narudžbinu od zelene koja će naručiti u ulici, naručila je Propolis 2, 0,15 litara, to košta 115 dinara i vidimo datum kada je to naručeno. Sve što trebamo da uradimo sada jeste da kliknemo na isporuku i kliknemo na OK, on će pozelenati, što znači da je spremno za isporuku i značimo da smo kontaktirali ovog kupca i da smo to isporučili. Znači, bukvalno ova stranica služi za administraciju svih vaših porudžbina sa vašeg korisničkog profila. Idemo dalje. Moji kupci. Dugme moji kupci koristi vam da vam izlista sve vaše kupce. Dakle, na ovoj stranici imat ćete sve informacije o vašim kupcima, njegovo korisničko ime, prezime, mesto gde živi, ulicu, broj, njegov mail, broj telefona i datum rođenja. Naravno, datum rođenja će vam puno koristiti jer odavde možete direktno poslati tom nekom e-mail u znak pažnje, naravno, i napisat ćemo prema radi, poslat ćemo 9.5.2014. godine poruku srećan rođendan. Pošalji, taj mail će biti prosleđen. Znači ovdje možete bukvalno
slati mailove jednom ili više svojih kupaca i to je ono čemu ovo dugme služi. Administrirajte komentare. Ovaj deo nam služi kako biste administrirali one koje vaši kupci ostavljaju. Tačnije, tek kada potvrdite čekiranjem ove poruke, ovaj komentar će biti prikazan na vašoj profilnoj stranici. Ako to ne uradite, neće biti prosleđen na vašoj stranici. Dakle, ovo su neke osnovne stvari kako ceo ovaj portal funkcioniše. Kao što vidite, veoma je lako, veoma je uopšte nije složeno, znači bukvalno trebate pratiti samo poruke koje vam sam website ispisuje. Tako da, evo, to bi bilo otprilike to. Pozdrav i do gledanja.